Eski kaza namazlarının tertibi qanday? Misali, gün to'liq chiqqandan keyin bir azan menen 10 kunluk kaza bolgan bagımdat namazın okusa bolabu. Birinin artından birin. Anan peşimden keyin asırga çeyin 10 günlük kaza bolgan peşim namazını okuyubu deydi. Anan niyetli kantip aytat, anan barına zam süre koşobu. Eğer de bagımdat gün çıkkandan keyin kaza namaz okuy turgan bolsa, 10 kaza namaz bagımdattıkın bir azan aytıp, anan her birine qomat aytıp kete beret dağı, niyet kılganda, Kuday talam niyet kıldım, benim moyunuma parz bolup kalgan bagımdatın kaza namazların en birincisini okanga niyet kıldım deydi. Ya en akırkısın deydi, ön birini aytasın, ok kete veresin bola veret. Bardık uçurda kaza okusa bola veret. Kaza namaz gün çıkıp atkanda, gün çak düştü, gün batıp atkanda bolboydu. Beşimden keyin de uşunday, beşimden keyin 10 gündü kaza okuy turgan bolsoň, Allahu Akbar Kudaydy niyet kıldım, oşol menim moyunuma kaza olup kalgan peşim namazlardan en algaçkısın, en akırkısın niyet kıldım deysin de okup kete veresin. Bir azan men her birine birden qomat aytıp, birok her birine jan azan aytsaň dağı jaray beret. Birok zerigi bassaň bir azan barına birden qomat aytasın. Anan 4 reket namazlarda her bir nemesinde reketine emne koşosun, zam süre koşosun. Her bir reketke zam etkeni kokustan bütüp kalsa nafil götüp ketsin degen mani. Kaza jana nafil namazdardı den soğluğu bar adam olturup okusa bolovu deyt. Yok, kaza namazlar turup kadimgide okulat, alem nafil namazdardı den soğluğu çın adamdağı olturup okuganga kebir alımda ruhsat bergen. Elbette bu mesele var, ankeni bu nafil namaz alemi kaza namazdardı yok, alardı turup oku vacip bol eseptelet. Vitir namazın uvağında okuyalva, ertesi kaza namazı katar okusa bolovu ova, 5 mal parz namazlar, anan vitir vacip namazındağı Hanafi mazhab boyunca kazasını okup beri vacip bolup eseptelet. Nafil namazlarga niyet kılıp kaza namazlarda okusa eköge teң soğup berilevi deydi. Kanday soğup? Karızdan kutulat degen söz. Misal üçün siz 5'in astında girgende Tahiyatul Mescid okuysa da 2 rekata. Tahiyatul Mescid okuğanın oruna girip durup 2 rekat bagımdatın kazasını okugan bolsoňuz misal üçün. Oşol Tahiyatul Mescid'den kutulas degen söz. Bara oturubastan 2 rekat bagımdatın kazasını okusanız Tahiyatul Mescid'den kutulas degen manini uşinti ayıp yürüşöt. Orup kalıp namaz okulvay kaldı, ne kılam kazasını okup beresiz. Namazın kazasını okuganda parız namazlarda okup anan keyin vitir vacip namazın kazasını okusanız bardık inşallah tuğra olur. Beşim namazından keyin kaza bolgon namazlar çoğultu okusa bolovu bolot. Beşimden keyin aytor beşim kaza namazdı bardık uçurda okusa bola veret. Bolgonu gün çıkıp baratkanda, gün çak düştü, gün batıp baratkanda 3 uçurda okugan haram makruh tahrimi, alem kalgan uçurdun bardığında bola veret. Alemi nafil namazlar asır namazdan şam namazga çeyin karalıkta, bagımdat nazandan keyin oşol jana gün çıkanga çeyin karalıkta nafil namaz köp vakitlarda okugan bol, alem kaza namazga 3 kana vakitda okugan bolup kalgan uçurda bola veret. Esselamu aleykum kaza namazga azan aytılav rahmat ova, azan kaza namaz jön namaz ayırması çok, bardık namazlar aytуу sünnet bolup eseptelet. Azan da qomatdagı. Birok bir kança kaza namazlar çoğulda okuy turgan bolsoňuz, bir azan aytıp her birine qomat aytıp okuy berseňiz jaray beret. Birok ar başka wagtda okuy turgan bolsoňuz, anda her bir kaza namazga özünçe azan aytkandygyňız sünnet bolup eseptelet. Aytpa koysoňuz da jaray beret. Kaza namazda parsele okulavı ova, kaza namazda parz namazları ile okulat. Ondan sırtkarı egerde bagımdat namazın kazasını okuy turgan bolsa, oşol kaza olgon günü 5'im namazga çeyin kaza olup turgan bolsa, anda oşol sünnet menen koşulup kaza kılınat. Alemi vitir vacip namaz, al dağı kaza kılınat. Alemi sünnet namazlarda kaza kılуу çok, urmatlı bir tuğanım. Aytыңыз. Tahajjud namazını cemaat bolup okusa bolot. Tahajjud namazını cemaat kılıp gergile çoğul okuyuz degen makruh bolot. Birok natayın çakırvastan birok oşol turganda kalganda turup kalsa 1-2-3 adamga çeyin okusa bolu bere turmatlı bir tuğanım. Anan atayın çakırıp gel tahajjud okuy, tur tahajjud çok okuyuz degen bolboyt. Birok okuvatsa arkasına gel uyup kalgan bolsa 3-4 adam uyusa ziyan tibet inşallah. Rahmat sizge. Sizge bir sorum var ya. O bin degen barken şamlar.
Ооба. Ошол 12 жыл ибадатка барабар да. Ошонун кандай күнүгө окусам 12 жылга барабар болобу же? Калп кеткен намаздарын жабабы? Сурооңуз бүттү бир тууганым. Рахмат. Аввабин деген намаз бул тооба кылуучулар намазы деген сөз. 12 жылдык ибадатка барабар дегени бул сооп маселесинде. Бирок 12 жыл эмес, 12 күндүк дагы намазды жаап кетпей турматтуу бир тууганы болгону өтө улук сообу бар деген сөз да. Мисалы үчүн бирөө келип туруп 5-6 жолу келип таппай калса, миллион жолу, 1000 жолу келдим, жок сүйүндү дегени өтө көп келдим деген. Ошол сыяктуу 12 жылдык ибадат деген сөзү ошол шамдан кийин адам 2 рекат, 4 рекат, 6 рекат окуй турган болсо, буга ого эле көп сооп берилет деген маани. Бирок бир дагы рекет намаз, каза намаздардын ордун жаппай турматтуу бир тууганым, андан кутулду болбойсуз, каза намаздарды окуп берүүңүз туура келет. Бирок кыяматка барганда ушул 2 рекет окуган аввабин намазыңыз балким 2 рекет каза намаздын ордуна өтүп кетүү ыктымалы бар, бирок калган намаздар жаап кетет деп айтуудан алыс болобуз. Болгону ошол намаздын сообунун көп экенинен кабар берет. Бул милдеттүү эмес, кааласаңыз күн сайын кааласаңыз ошол колуңуздан келген убакта окусаңыз албетте жакшы мустахап намаз болот. Аввабин намазды ошол шамдан кийин жана эртең менен жанагы күн көтөрүлгөндөн кийин шашке убакытта окулунган намаздар аввабин өтө Кудайга кайрылып тооба кылуучулардын намазы деген маани. Az-Zuha намазын качан окуса болот? Духа дегени бул шашке намаз ошол күн аркан бою көтөрүлгөндөн баштап 5 намазга чейинки, чак түшкө чейинки окула турган 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет деп окусаңыз жарай берет. Бул нафил намаздардын катарына кошулат. Нафил намаздын жолдорун айтып берсеңиз рахмат дейт. Урматтуу бир тууганым, нафил намаз бул кошумча намаз. Күн чыгып бара жатканда, күн чак түштө, күн батып бара жатканда нафил намаз окуганга тыюу салат. Анткени ошол учурда күнгө сыйынгандар күн чыгып баратат, күн батып баратат, күн өзүнүн тактысына олтурду дешип, ошого карап намаз окугандар бар. Ошондуктан болбойт. Ал эми андан башка учурларда 2 рекет, 4 рекет кылып намаз окуган болсо жакшы. Нафил намаздын окуу тартиби кадимки 5 рекет сүннөтүн окугандай же багымдаттын 2 рекет сүннөтүн окугандай эле болот менин карагым. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп тахажжуд намазын окуп Алладан тилесе tilегин жетеби 40 күндө? Ооба, 40 эмес, кээде бир күндө жетип калышы мүмкүн, бирок тахажжуд намаз окуш үчүн калган намаздарды окуш керек. Кээ бир адамдар бар, апендидей 5 маалын окубайт, бирок тахажжуд намазын окуп ошону менен өзүнчө аябай бир кыйын иш кылган боло берет. Албетте буну мен туура эмес деп айтар элем. Истихара дуасын кантип ниет кылып окуйт? Истихара дуасын окуш үчүн биринчи 2 рекет нафил намаз окуйсуз, дагы 2 рекет нафил намаздан кийин ошол дуандарды айтып баштай бересиз. Аллахумма инни астахирука би кудратика деп ушинтип айтор дуаны баарын айтасыз. Эгерде арабчасын үйрөнүп алсаңыз жакшы болмок. Анткени сахабалар айтышат, Курани Каримдеги сүрөнү кантип үйрөткөн болсо, истихара намазынын дуасын пайгамбарыбыз бизге мына ошентип үйрөткөн эле дейт. Куран аятын үйрөткөндөй көңүл бөлүү менен, ошондой кам көрүү, инаят берүү менен үйрөткөн экенин билебиз. Демек өтө мааниге болгон. Ошондуктан ошентиңиз, эгерде сиз жаттаган эмес болсоңуз, кагазды алып туруп, Аллахумма инни астагдирука би кудратика ас'алука ва ас'алука мин фадликал азим фа иннака тагдир ва ла ақтир ва та'ала ва ла деп ушуга окшогон дуанын бардыгын жазып алып туруп, окуп туруп, андан кийин ошонун ичине өзүңүз ниетиңизди айтсаңыз, иншалла Кудай таалам бардыгын жеңил кылат. Бизден намаз жөнүндө суроолор бар эле. Бир күнү сагаңызда уктук эле же тура эмес угалдыкпы? Мисалы тахажжуд, нафил таба намаздарда 4 рекет намаз окуганда, ошондо экинчи рекет бүткөндөн кийин атакат менен салаватты окуп тургандан кийин турасыңар дегенде кылып айтыңыз окуйт. Ошону мен тура эмес түшүнүп калдым, же бир тактап алайын дедим эле. Алла ыраазы болсун. Урматтуу бир тууган, сиз туура түшүнгөнсүз. Мына 5 4 рекет сүннөтүнөн башка 4 рекетти сүннөт жана нафил намаздарда, мисалы үчүн асырдын алдында 4 рекет нафил сүннөт мустагап намазда, же тахажжуд намаздарында, же таравих намаздарында экинчи рекетте аттахият окугандан кийин салават окуп, андан кийин турасыз дейт. Бирок 5 4 рекет сүннөтүндө анда аттахият окуп эле турасыз да. Ал эми калган 4 рекет сүннөт намаздарда, нафил намаздарда, тахажжуд намаздардын бардыгында аттахияттан кийин салават окуп, андан кийин турасыз. Уккан туура уккансыз. Кудай таалам намаздарыңыздын бардыгын кабыл кылсын деп тилек кылабыз.